Biyag, tita. Customer dito'y parlor. Ay, kaya naman Angam, agdardaras ka kadi nga agawid. Saan? Apay ka di? Intangod agdin na. Mang restaurant na, tasyak titaya. Ah? Ay saan Agudwata, Meli. Agpadatamat amang manggad. Kanayon naklang ay libre. Ay, basta. Siyak titaya, Belen. Naragsakak nga no si katikad kadwa. Belen, thank you, Ala, sika tinang ilibre kanya. Sika pa'y thank you. Siya kumaati rumbang agyaman kan ka. Ay na, thank you kunak na pinatgaman ng ti awis ko, Kanayon naklang ay libre, Meli. Adang amin naunag arason. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sapay la ko tadi ka agungat iti da ito nga ipodnok, nabayagan nga agayatakan ka, Belen. Ha? Ni, anya ka din dahit ang ibagbagam? Hindi na ka man rabakan iti kasta, Meli. Udnot ibagbagak. I love you talaga. Di mat bading ka? Rumbang kumaalalaki ti pakarik na iti kasta. Wan, aklunak. Makariknak iti ayat iti padak alalaki. Ngam mas rumingbaw ti panagayat ko iti babae. Sikati kayat ko nga asawaan. Tama ipaayan ng iti anak. Kayat ko ti maadaan iti bukod ko a pamilya. Meli. Ulit, Belen. Ay ayatan ka. Napanan man ang anak tabak ay awam mo trabaho na ita. Ay, saan ayaan nagpakadakan ka? Ay, nasaan nga road? Mapan ka numot agaram. Ha? Agarap mo no agparam. Agaram ko na naman, tababa iti mapanarman. Anya? Ay, asinaw. Nibilin akatrabahuan na. Anya? Na. Naimbagman ta babae ti kayat nga armad? Wun, takayat na kano ti maadaan iti anak. Kinasaya ata. Mayat day ta na panunot na bakit. Ngap. Imbag ano kaya mo inibilin ti kaskeng kwada? Barang alakay. Ay, agyaman hakbilen. Inaklon nakmutlaangan. Nabayag mat ngaminan nga agar-aram ka kanya. Maasyanak ka. Ang mga noa silang ti marikrik nam kanya. Agayatak matan kan ka. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Amok ajak to ag konsumisyon iti danam. Santo Apolos. Promise, Belen. Itatanal pa asan ti kasarta. Isyak lang ti agtrabaho. Ta para balay ka. Ala, saan Duat ang agtrabaho, Meli. Agtinulong ta. Saan ko man ameli tiyawag mo kanya. Tagasawatan, Belen. Milyo ti gusto anagan ko. Iso ang milyo ko namon, okay? Ha? Ay, milyo. Milyo, di naklapdan nga agtrabaho Takayat katulungan. O sige, sikati makam mo, bakit? Ang planok ti agikatan iti parlor. May mayat sa no agbukod talaangan. Katuan mabalin matlat ta. Ngam awan mat parlor ta. Ag-home service ta Datan ti mangdanon kadagiti customer ta. Ay, anya. Wen, mayat day ta na panunot mo. Kayat ko, milyo. Belen, bakit? Masapa ta rumwar no bigat. Ta duman ang dagiti servisan ta. Di mo servisam ni Madam Gloria enton bigat. Wen, Agsasaruno dagiti agpaservis ka data. Kaya't dalaki diti serbisyo ta, bakit? Iso nga ado dagiti mga ayab ka data. sika, asino ti serbisam no bigat. Ni Manong Dario akapitlok iti kabangi mga barangay. Ngem itulod kan tupay nga umuna iti papanam. Sakbay ama pa Oray anak di na mo kun ti- itulod, milyo. Anya? Apay ngay? Kabailak ti mapan ijay nga oray di nak itulod. Ay na, nasaysayat no itulod ka, bakit? Saan ko naklangarudan? Di ka kadi makawawat.
Dagulit. Anyat problemam ay Emilio. Maturog ka kit din. Di ka sumanao. Panagkunak, kasi katid da problema na, Belen. Apay akasta ka mutan. Kasano, tila ibagbagam. Agat atap ka iti angin. Maturog ka kit din. Kasano ajak agatap. Huston ko nakmat. Agsao ka pa'y tapanawan kan dito silid. Ha? Di kay kadirumuar, tatang. Kunak man na da serbisan nyo ita. Ay, madamdaman ton, Aljen, anak. Mapanakon, aldawan. Ur-urayan na kon, jay serbisa. Ala, api akas di suot ni nanang arimwar. Nagkiting di paldana. Kasla palda ti ubing. Kenje blouse na, makit-kita jay. Ay, Kas deti kayat ng aramidan, iso abay-bayam. Tanotog ngarat, iti kayat na. Agapa kami. aywan. Nangagkoy di rabi nagsinungbat kayo. Saan kayo matasigod nga agap-apa, tatang? Ay na, gagangay ti agasawa ti kasta anak ko. At dalat ta, tay saan da pa nagkinhawatan. Normal ti kasta anak ko. Maikawa ak ngamin. Taitalaang amangag kong agsubang kayo. Ala, baybay amon da dyan, anak ko. Narabyan ka man na asimang patbilen. Kanayon kalakastan. Nag-overtime ak nga rod. Aglisi ka kit din. Sigurado ka? Amangan no damot sa balin na papapanang bilen, ha? Adday ta ka manan, Milyo. Agimun ka manan iti angin. Managatap ka. Kasano jak agatap, kat kaslamat kanayon ng akastatyar aramidem. Ken kasta una yan ti pasiksim no kasya rumwar ka. Kas kalabalasa. Di nakpakibiangan iti dayt na. Di agpasiksi ka mat no kayat mo. Ay una yan. Amumot ang nagbalbaliw akon. Ken uray badingak nga asawam. Jak pulos nagayat iti lalaki, manipod nagasawatan. Tares respetuan ka nga asawa. Ken ay ayatan ka. Ay, maturog takit din. Rabiin. Ay, rabi manan. Gamawan pa ilajin naman ako. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Anak. Apaya di ka matagtagari. Malipod simbangpat ka dito'y balay kat kasta ka. Diyak amo. No kasano ti panang ibagak iti dayto itatang. Aging ka ngamin itak kasla makit-kitak pay laang tila nga dananang. Kanti kadwa na alalaki. Anya, asino ang lalaki ti kadwa ni nanang mo? Diyak amo. Lumakay matan. Naglailo da iti tunggal maysa. Idikwan, naglugan da iti tricycle. Kadjakon amo ti tinurong da. Anya, apay na aramid ti inam ti kastoy. Inayat ko mo ti husto, ha? Awan mat amo ka nagbasulak. Una nagkurangaken ko, ana. Gamapay nga raramidan na ti kastoy. Ay. Ala, huston tatang. Di kayo nagsangit. Ano ba yan? Naggap-gap po ang bilin. Nagturturugam iti dwa arapi. Nakiturog ak iti nagserbisak. Sa bali a service ti inaramid mo. Lalaki ti sinerbis ang bilin. Anya ka din dayt nga ibagbagam. Agat atap ka manan iti angin. Di kan makapaglibak. Tanapanagnakanan ti kinalalakerom. Ha? Kunak tupay ket nga da sa bali nga aramidem. Ta doon dagiti nadlaw ko nagbaliwam. Di mon ilibak ti aramid mo. Ta nakita na kayo ti anak tay ti lalakim. Ha? Aljen! Aljen! Umasidag ka man ditoy! Aljen! Apay ka din, nanang. Apay, anya tinakitam. Ha? Siguraduam apod no ti bagam. Di ka agparbo iti sarita, Aljen. Pudno ti imbaga ni tatang kada kayo. Nakita kayo iti lalaki akadwayo. Kat agin innakbay kayo amagmag na. Amangan no karuprupak lang ang tinakitam. Di ka agsasao iti saan mo asigurado, ha, Aljen. Ibabawim iti amam ti imbagam. Ibagam asaan asyak dayay. Da kayo tinakitak, nanang. Di mo pagbalinan nga olbod ti anak ta. Di ka nga minin aglibak. Manipod pa'y idi.
Talaga ada kayon ti agkakampi. Ay, di mo yaw awan ti saritaan bilin, ha? Pudno ka di nga dalalakim. Ala, 1 milyon. Iso atap no awanen ti pakariribukan nyo nga agama. Pumanawakon, saan akon anaragsak iti 6 milyon. Sana nang, di na kami kumamat panawan ka ni tatang. Pangasiyo. Basta pumanawak, taag na akon iti balay da Greg. Agkabalay kamin. Anya tinagkurang kiti inam. Apay ngayon sukat nagmatan. Pinanawan natan. Wan nga rod ah. Namusto ko man. Di kayo naginumpay. Nakaado kayong iti ininom nga arak. Kapay kumatang iti arak. Taglemes akiti arak. Barang nakalipat ak. Husto ko man. Di kayo nagbartog tatang. Ikaw naman iti arak nga inumak. Di ka makawawat aya. Ay, sige nga rod. Mabit lang. Ala. Bay-bay antayaw no isuti pa karagsakan na nga aramidin. Nakasapol siguro iti lalaki ang makaipaay iti ginawa kang kuana. Nauma siguro iti kinarigat ti biyag iti sidong mo anak kao. Tatang. Ay, anyan. Jak pulos ni namnama amaramid ti manugang tatikas jay lakay. Nagturodan ang panaw kadagiti agama. Ay na, pagragsakan na nga raon. Ibigay ang hilig ako nada. Tauray ko nata abagbaganta. Wanan. Simurutan ni ti lalaki na. Ay, basta agtuloy ang agadal ni Aljen nga apo ko ta. Kat no adda may tulong mikan ka, ipaay milat ta. Agyaman nak. Ay, sapay la kuma. Tasan aday tatimang dadaal iti konsentrasyon ni Aljen nga gadal. Nakaluto akong tatang, mangantayon. Mangan kan. Awan ganas ko ang mangan. Rumara kon tadapay serbisak. Mangan kayo pa'y Amangan magsakit kayo iti saan nyo apan-panangan. Ay, awan ganas ko anak ko. Sige, mangan kan tarumarak. Ken marabyanak nga agawid. Mangan kanton. Di na kururayan. Ay, agbartok kayo kadimanan. Minalumlatan ang mabartok kayo. Di na kon pakibyangan iti aramida kanak ko. Ala, inakon. Ingkan tumutin iti balay dalolom. Tayong katumulong iti trabaho ijay. Aniya, ulit mantimbag ang bilen. Sarong karak ko mati anak ko. Kailiw ko ni Aljen, Greg. Jay nga ta anak mo agpaiso ti kailiw mo, wano di asawam. Ha? Jay anak ko, Greg. Di mo pagpambarte anak mo. Sa nakakaya nakidikalman, amukon na kita nga estilo. Greg. Ken manipo dita. Putdemon ti komunikasyon nyo iti anak mo. Nawatam. Adto ti pagbayad mo iti pagadalan nyo anak ko. Agbayad kanton, ha? Uwan tatang. Agyaman na kiti pa ng papaadal yung kanyak tatang. Ay sos, di mo pagyamanan dayta. Tapagrebengak dayta kas amam. Tatang. Basta saya atem tag-eskwela. Taday talang ti maipatawid ko kan kanak ko. Ta sa anak mo't nga minabak na nga amam. Ba na ganang isukatan ti inam kanyak. Nagsapol itibak ng alalaki. Ala, saan kayon nga agliday? Unak man nun nakaililiwag kayon. Ay, wan matkit di, ah? Iso na lang tanudad duma. Jak malapdan ti agladingit. Ken mangay ay itibagik. Nakurapayak lang amin. Ken kastoy ti kinataok. Ay, nagsapol ti inam. Iti talaga ang malalaki. Ken makaitad itinam ay kan kuana. Ala, saan yun nga ayan ti bagiyo? Taure kasta ti kinatao yun. Nadungo kan responsable kayo nga amakan asawa. Anya mo ti kasta pamagimon bilen. Naglukmag kamutan. Saan kamutan as seksi akas ini?
Ha? Naglawlaw tabadom. Takasano, naglukmag kan. Di kan makabado iti fitted. Wen tanakot tungak pa'y idi. Mabain akon nga agfitted ita, tarumwaran tinakkel abilbil ko. Uy nga rod, nagalas a kitime. Ha? Nagrawat ka ngamin. Di ka ngamin nagdiet. Makapasuya kitime. Ato iti kwarta, inka ag-gym. Tapno kumutong ka. Nga. Talaga nagbaliwan ni Greg kanyak. Saanan akas ididamo ang nakalalailo. Tinasayaan. Rumwarak tainakman ag-gym nga agpaiso. Dumagasak itinatangkan prutas. Tamanipod ita. Natangkan prutas lang ang tikanak. Nabayagmat nga agpayson ajak nagsidsida itinatang. Pasig akar ni ti impapaunag ko. Manipod nagdan na kami kin ni Greg. Iso, anday ko. Tibarukong ko. Marigatan ak nga agangas. Tulungan dag. Nagadumot gayam ti sakit mo, Belen. Ada sakit mo iti puso. Nangato ti biping. Kaya nadapay ka no diferensya ti dalam mo. Uwan nga ruat, Greg. Kailangan man anada anak iti kakasta sakit. Aha, siguro dahi ta na sakit mo. Binaybayam lang. Asino nga, ti mangipagasan ka? Pasensya kan, Greg. Ay, isubli ka langan iti asawam. Diya kaya ti konsumisyon kan ka. Tambangan, maestresak. Ni milyo ti mga sikaso kan ka. Tayo so ti legal nga asawam. Agyamanak, tayo may kayo dito ospital, Milyo. Aljen, anak ko. Nanang, Kumusta kan? Imawag di asawam kanyak. Iso tinang ibaga nga da ka dito ospital. Kat binilin nak asyak kano ti mga sikaso kan ka ditoy. Saan kon nga asawa ni Greg? Ta sininaan na kon, Milyo. Anya? Idinaamon na nga adun ti sakit ko. Sininaan na kon. Kat inyag na pa'y amin ang akawas ko dito ospital. Ay, anyan. Ang amdi kagdanag. Asikaswanda ka, kan di da ka baybayan. Pakawanan na ko, Milyo. Dakal tinagbasulakan ka. No desidido kang agbalbaliw. Awatan da ka. Ngamin, sikatin na ti anak ta. Nasakitin aramid mo. Ngam inaklon ko dayta. Inkarkararag ko ang maurnos medla ti amin ka data. Kada ito'y siguro di sungbat ti karkararag ko. Iso ang mapakawan ka. Gapot ay ayatan ka. Agyaman ak, Milyo. Nakasingsingpot ka talaga. Ikarik. Apa man nga gimbagak. Sulnitak ti ado ang nagkurangak kada kayo iti anak ta. Kasla kaano la iti ubing ti anak ta. Gamita, nakagraduaren. Agtrab-trabaho pa yen. Wan nga rod, Milyo. Kat ulitan tagyaman kan ka. Agyaman na, gapo iti panang pakawan mo kanyak. Kano saan agapo kan ka. Saan kumaanak kaadal ti anak ta. Ay, pagbababawyak ti inaramit ko. Agyaman akmat tanaurnosan ti amin kadata. Ket ita, naragsak tamanan nga agdandan na. Angam ni, diya kaya ting agbanog ka. Tapno sana kumaro ti rikrik na kandi mo liwayan ato marandag iti agas mo, Wan lakay. Tatang! Nanang! Ay. Agrobot kayo! Apay apagrubuatan na kami kat malaman? Oo, apay, papanan tayo anak ko. Inte ag dinner ijerwar. Kasusweldo. Iso nga itreat kayo manan. Ha? Ay, katuwan Day talaga yan. Ala bakit agrubuat kan? Wan lakay. Adda karbangan ti tunggal may sang agbalbaliw. Isungay kantay kumay ti gundaway ti tao ang nakabasol amang ilintag iti nagbiddutan na.
Bueno, gagayam, ditaan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.